Wacha wasiwasi, maisha ni walayo. Yeah, yeah, yeah. Oh. Binadamu hamjali maskini na mwenye kupata hela mingi. Usiwelezee shida zako watacheka, ukiwelezea watahepa. Nules, mimi ndiyo mimi, mwenye shika maiki, kuwapa kiswa. Okay, yes. Mchai wanche. Binadamu awapende masikini. Mtu wese itakunda muntu moro. Wabo ryo moro umuntu natakwenda kumanya. Kino muntu w'amana hano ya onyikiriza mazana kwakoraho wasiba kurungije bari kandi basibana gukora mchai wanche ntabatukunda munonge cyo kwana ukora cyo cyamani zuka mutune binadamu awapende masikini ningaso muto bakweta Nulex. Ayona jino misokoreka muntu atugambira ansonga zitari zimwe na zimwe atukwatirine na natwa ansonga nkeze mazana musaba gukora Nulex. Zona mazimani nsima ekimukora n'ekyamani munonga kandi ekyo nico tukwenda ko mwene gw'amani rukundo imwe tuyinire nitone tubinira bako bitukore ibintu biko imwe denimwe mukutureba mutongera amani kubasa kubantu bibonja kubahe ibindi mwabare munonga mazima tuyina mukuru Benadamu ninga sino X kandi turi jeno misokore kandi tugamba nsonga sari zimwe na zimwe Nulex ya man aizo orwa kari rwa kangahe kabiri 219 nosha 219 umukuru Regi akari okwiza Nyakasaru kwesongore ana imporangu mukamurinda akiza negatarisire Regi ntaka gaciro nyuma noreba nyowe engeri nabira nyifuru nangira nyine integekere kivuru cyane manye nabanze kutimba posta then bakiza bakatimba bwa nyuma so engeri nabira nyine kivuru umbakuza catalyzing kantaruho akari mu abandi babiri barimu so bateka mwabo so program yeti najimana nga kwe kutambura kwa kandi bizo mbiyanje bintamburo mbiyanje ebyo chonka ryo kwizo mu rivers 219 ebyo ku 10 abernebere yes yeah tarizere ninga kizi abo kuba nyo information inafonere zikazi rishanka itane kintu omwe abakwa barua mukaga aredito Rubirizi FM nimbanye no program yo mwishongozo ninjikwa na Dr. Ronix no kimanyecho yes so tukatumuriza kugamba iza interview abonaze kuri yankai omurivers no manya kuna besongozo bona bakwiza mbabanza biza interview radio yitu Rubirizi then baiza baza interview turamurebere tarayizere so tinamanya neki ekyabawusa ejawo Regi nabato abantu bamukunda munonga kokato wasanga ngo utarabasa kubona isako niyo mu kivuru kandi abantu basasure sente zabo nutekateka ngo ikwiya kusaba gukora soko nuya nabasakora kwere icyo kintu temero ndigo kubanza omwaka nantayebo no sazi kazi ri 1016 Regi buyakora tuwa ekabanira bazaka mwenje okuyona kari yo kwendera ka mwenje aza no sa manager enjeni na radio kamwenje bagamba mukasesekaho manager no sa center kajene nazo Regi aza izuka no sata ile Regi sente atari yo guwa inati no so mukubanzo emyaka ezo yajena ze sente zo bakoma ko toyo batire aza zuka nti Regi sente ziyabe nazakora kamwenye sente ziyabe nazakwiza kusasura amwasama ubure club ekekera asama yes ejo club ninzuka ntura makari MC nkabandi nyowe bakalisti bakingi tukacho abesongoze bingi twakoze catalyze akiza akata kitekateka nazakora shokunuya nico kimwe kinambuze na mugamba ati akwakanyetawo na mugamba ati wakore ensobe abantu barubirizo kabe tutapo afimikani ukatimba posta next time wagaruka tokoza korota tokoza kora tokoza performance tokoza kwikizamu agamati ine cyakora ebirango imaba bari radio kamwenje mwabihura manager jenze na sente so na tine sente niza kusasura bakozere bata abasture kuriya nkamugambira ati no cyura kone kintu kimwe ori musawizina ogumuka mayo byoma nakumanya kandi nakusiga tokoze kuri mundu gumwe mwete mukizaga na za Rose wakweza rakwe akwato ni cyakora bami tarambere mbe akatwikirizamu yakore kintu echo twa performinga era abantu bakizwa sente yakora yaboga cyonka niyo so biyemwe yayebwa no manya kamba gambere kintu kimwe nkabagambira nti aba bantu bahansi imomukore nkabarisi nibo babikiza imuri mazema nayo bakumanya nti Rubirizi babere mbamukunda akwevu bene babere nayiza bene nayizuza yes cyonka atagenzere yayebwa yakora mistake sai kusembayo no manya itu twatire music watira music itani 10 20 zikakwatayo hata wana mant ensinaje mara ensteka marwaga nore kamilioni kamina bwenche manche bamukunda kamilioni kamilioni inaka ntuko buntu nakorenso bizeye cyonka abantu agaruka betondera niza kweterekeza mpuyo kweberaho paraso inabe nazani side za kabare ekivuru cha banke bibi abire bya Regi akaza ya TV yatonye abantu yagamba na radio yagamba nateka mazu mweke kivuru kigaruka nyizembe besongore besongo byona hina tanchene mpaka cyonka bakazogo kabesongo zaba bahanga Rubirizi bakamara kujimanya nta
bokuba kureba nti bana besongo tubine nkwataga n'abarubirizi hati naganta burni bwa junior buriyo hati nkanyo muhango tibakunga banzi time niza kwiza nkore ntanchitere na ni junior mati ndio ninkwereka iyo niyote kati ati wana gamati junior kati barenti nikomere mu gamati junior twache basako bano commenting no basako commenting aho oyine cyo kwenda kubuza tubasako nzako tujiri musukore kansoma comment yawe akandi Nulex abasukwana agaruka asonga yo mukuru Rage Ligan awe kugira ngo akaza yayisongora atarizire kana batakusasura senteze abantu baruzuriza banyiga bikana bwo kugamba ngo karagaruke konuya karagaruke konuya taro numara ko basukwa nazo mu kifuru cyeye kugira ngo akababiyo runakora akaba mukeka tekire ico gama nensonga namazima azana nyabantu cyo bari mbangambero mevro bitubere bikwatene cyari igi amaza mu cyanje bari mbangambero takatukora nke byare igi mbangamanyo kandi yo mwana enzaro yaha mbwe nabakora niza kwirukangira kai nangori yawe kai no wabo cyo kanyina bakora niza kwirukana nyo tinkubasa kubikora ibintu ebyo esonga igi by the way mazima nanyitiranse mize nobone nkanta kuza performinga akarima banizwa kuza performinga nore ikintu cyabana ko kikace riyo mazima akaine kuiza performinga abantu barubirizi engamba nizigamba nti engeri nkura ababiri batagishire kivuru sente zete baraze muhire ese yabe nainda kwayo ba promote katwa nika ba promote nyoti kuma bani bota abakwita sente ezo sente bakaba muhire wonche then bari kusasura balance yabaga mataka simbwire nyinde zanje mbezi no munsawo ngakumu kumanya ibintu bivunusa kubikutambara kubi nazo bagamati katumanze tusorozo ize obori yo bano mu room then sente uzamara kwika tukoreta tuzigaruze akwana funa rugambo rizo banti sente bakaba azisya hata no yabateresimo yabaga matatinchi 40 tinchiza ekintu ekiri ati Nulex uri mwesongozi hata ukora ngusa ba promoter no babasisiza na ya Rage ba promoter tibazibo obanzo nchenge Rage akutanika tine promoter beraro onyinecho abantu bakamberaho no je nabesongozi banga batanchana Rage je no jioni kabatachi mwa supporting iba kwa Rage akabanza kwiza ari umuntu w'abantu akazo rururuya orwa white yabereka abantu ndini imwe mbwe omburi kimwe cyona time kiyichirati yamara kuba muhango ati yazarurwa black anchara nabakora sayeje orwaita karuzura amakuru nti alive numwakora muta tachirori yawo wo kwizaga ko kubateze maza kabareba hazanye nankugambire nti east west home is best abantu bokuzana n'abantu bomuka ninkorera mazema nakantu kace kuyerwa bakagaranse man cyo gambe cyo ninkugambira mazema yesto cyo miso kandi zukango twine aba young management no ageno musukora kana wateka museta tukwatire na nokora tukubise live bani kuje cyo kona kora n'ikimo cyonka KR Media News Center Facebook Twitter TikTok website you searching KR Media News Center Instagram biona searching KR Media News Center no kono jemu sukorekano tunga binchi awinembaga no ndakora surprise no ndakora birthday party no ndakora oyino mukorgo no ndagustreaming live ekintu twantu chikora kurunje munoga twantu chikora kurunje munoga ko kutsimu kwandi kiba ekiwano 9 ntukikora kandi bani kujanti nchiba kiri kirunje munoga koreka gwasuka no followinga kandi wasukureka ngwakiri wajana na nitu twende Nulex omuda chikanki 3 turi tukoro ka just omuda chikanki 3 tuzakwantu genome so no kureka ngo tukwasakanya Nulex gambira abantu atukwatire na kivuru cyawe abonchi nkacheta King Nulex experience concert nkatanga kwesongora 2008 mpaka hati ndi Bong Flavor singer western number 1 na mbwenu omukomenti zitu akozera ino mwesongoza nambiwe na mamwita MC Faizo akagaruka message yagamatereka kutina kamiliyoni kamiliyoni ibintu abyegere bukuru kandi we Kiswahili ozariwe nayo so takati inogwe haza nanyenza bacagamate namazima omuntu ekintu yacegere bwega nogo omuntu akubakizariwe mutubakayingana so chemansanti Uganda anytime number 1 hapo Bong Flavor western iyo ezemyaka zona tinagamba na hati kamiliyoni okujati nyo nachumura nono tamu nagamate niteka western region iyo tina yagambere nyenda nasaji yari nkawagamete ana nyago Swahili ngine nyina pa mabare atano mbereke nicabembera amabara atano go Swahili ngatikwe namupure muri murundi abayeka bano bakireta baremba kireta mbarinzire MC Skurani no manya MC Skurani ne muhora no wambara ne muhora nakobwa karugero broze ajata ati MC Skurani watu ganse imagine to kwasa kubano geno misoro kureka ngo nugenda ro kama iminga azabana bakakwatomara bakakora ki babizere kwesongora bakwatomara bakarugo bakagenda ejo nsongaro kigambo ki akatikana nakaze ndara hanse MC Skurani ajata yaino kwanga negayirira MC no mwesongoza simukwana isindirizo omutayi weno omubyona omwesongozi no wamana nsonga zinkuza kuba MC omwesongozi abataruho takubasa gambere bintu mpaka mukasese omwesongozi nabasa kwesongora ina mabare nka 10 obwire busese
ekyo kule kinkuza kwa aro bato ya bebe kuru na good life bakesongora good life ya mabarigaga kumega koma bebe kuru akesongora pako mukasese so chikuma santi omweso kuzoma kama wewe byona wori DJ ori promoter ori MC orioha bano bantu omweso ngozinwa mukama abwensonga deba na radio tukora wezi tukagamba randa mure no gamba bigambo bina bitano mutera music chonka omure chona neche nechi yakozire kugira ngo anyitsirize bariya abana bato abakwene bagira ngo ace nabo bazo kuza stage besongoreho akayikire ninga nora ngo Rubirizi akakora insobe sukurani nimbasaga kwa sadenga meta akayikira abwesonga ndio cyo ndi tarunyargurwa naza kuchukwa omwesongoza semere kubayine ebikumugambako ati nkuza kurwa kina kusobora nyuma kuri antiniza amukoro gwa reji batanyesere nizo nsongeze kuba ziri mzimwe chonko abo ina ID nabasaka kusaba mugamba mumureke no mwesongozi to abantu betagane ba member bari mu society agenda performing so nibe bintu bitukwenaga mugamba trama ataketi vurwa Lex no wamani kanje ndo chikawira maganta Lex ni mantu wamani fine chonka nanta mwina program so atakorata izina no warinaga mwamwine ID no remember ebintu byambara ncho nagambira ebintu byambara bigumire no giranti abantu nibarwa bata uwabo bakiza kuteka kivuru mbarara kandi bakanga besongozi kwesongora tebari creative abo kino ningambira nico kintu kikuza kwa bazinko nataka bire bunyagu kibanza cyakorebwa basema kuba bine ID bine constitution yabo nkabantu ebena ko kwizo mateka ni babiri itonka besongozi bambara ABCD waza kwiza kukora ekivuru mbarara ni twenda ka percent kache umukusima kwawe ukateka sako yabesongozi bambara bakora korani yo musongozi manga kurwa kampana aheru ya mbarara echa kandi omwesongozi wena wa mbarara aseme kuba nafuna ka chance obandi babiri bashatu kurenti naza posta no mwesongozi omuhango nori no promoting music yanyu so takuza kurwa kampara kuiza kurwanisa Nulex akoya masangaro biza kwa kuiza asanga amateka gataraganta ezo tukabamanyirabo gayi yagira ngo tangambira shukurani takarire kandi shukurani akakora kimukamaje shukurani akakora ki yes turo miso izuka kari mutayi wanje ine rama yujima jema jekiriada incredible to jero musukora katukoreza bintu binji mero gatu ino mukuru nabamwita King Nulex kandi no mwesongozi wa mani the number 1 Western region bongo flavor singer the number 2 Uganda bongo flavor Chosa kamilioni no wokubaza agaruka wogo wa kabiri omwestern taro no mokwasa kwesungura ibari y'uruswahili ico twakireba kuko twatugera musukora kantureba atwatenana embera ko kuzenda tutambara izo tukantugamba Red Mariam Red Mariam bakamutayayisaho ativemwe nempango mu Uganda yaje tunoreba ati katiri baritindatine wala yantemisana nenyonyi ikaratandikira mu central yasoma kukaba yayi bakancyusa ibara rya kabiri na terasire kusura uruganda atkoro jakagumiza muri ayisongoro rurimi rwanje runyankore kikanza kwansinga nkwine oreno nitegereza amakobwa cyo nayi kwasa kugira ngo kujya akaguma muri nyankoro ruyi akwana ruwa mutimbise nyonyi kandi ruwa manyise muri Kampala kandi rwaje no misokore kanwa kuraki nurukwasaganye mberejo ejenso mano jigambo ki esonga Red Mariam eketarimbi Red Mariam akaizare mutanatine yamutwara yamutembesa akaba yayikana na level akainde kuchenjinga ukaba mwindura bamuteko mu ruganda ngo akakate mu cyo gendo kora yimbo uruganda kubankati baje kwanga bagenda amasoko ranga bakora ki abo mungu bakutegera kwankati okuteyo bakamuriza advice nungi n'ingamba advice ibabere bamuhire ekeri nunchonka ekiziboni kimwe abaganate bakwenda kutagatagara mbweno okutagira gitagiza ibyo kimwe kushiteka kuno kintu katega kunuya hatu biyabere yese kariya abakwati izuka mazina gende bamwitate Red Mariam namukasa nango kaza kuba fitting amugamante kanuya Justin kakarita bogamate ngata kafune promoter we na kandi yo mu Western chonka ati muri mu Ruganda munuya kanye songoro Ruganda nuro rwitu akanaza kwatayo choka guma na tero Ruganda na yababuza Western tutwamucenga abaganate bamucenga so akainde gwa akainde kore kintu kimwe akanaza guma mu Ruganda abo kuba amazina no urati Red namukasa kandi cyamutira amapukire cyo runyankore ecyo runyankore nagambira nti what ecyo runyankore ni laka no mugisa ngakura nti Lex atira kantu akamazima turatakumanya cyoka kaguze byesongoro byebyona ukaguriye mugisa so cyo masomo cyakagwizire hata kane kucenga kubagambira amazima nze ndi mukazi muganda bikina biti biko kuhura biri ngaba cyo kureberaho Alan Tonix Juliana Kanyomozi Nis Henry bakatera kamwe
bamanya nkebyaza kuba bitu bus stoppinga nore nabo tebatiriye amapo bintu bakamaga umanya kugamba tuswari katuguma mu songeje yange kabura nchonde ni nkwereka hati webuze bo abantu batakuze abantu bataragumizemo nibatiraga gorinya ko ngende ngambera mancho ko nyone bagambera batonze mugareba myaka leta yite niza kaberebere aha niyo ni nkwereka kaberebere yabura akana hoti ngubura kana usakene miziki zindi zo Ruganda cyo kibeze kumugwamo na hati ni right na atera kama gumariokwe bakamucenga hata guma yo kuretse kuba gumisane ikintu kimwe kwa kwiza bana mateka bivuga manti bano bebali abantu ba materi beba nabantu ba mata ukane seno kajya uno muganda yesonre tinku kiteka teka ojezo mo chondeze naiso banzobuze manya niyono ocenge ikintu kimwe kitu izile twasoma itabantu ba western twagira una sente hata ikamera makuri y'imihango zaitaga gamanta atu beturondemo hata oizera abantu bamwe amazina bakagacusa no sangori na ikatime manyobere mbaza kwika osange manye taking nulex muwonge hati webuze kane muhongeriza leta kane nturandine chokaga amazina tuni tugasaro gamante wake up atete ne bakore kugamba ikikuma sanantine kuteka izinere kandi wera makuru gicengo cinca music western bacurugemo tibina kucurugamo bina kucuguma kireno kisokwa no manyisa bacurugemo tibina kucurugamo bahinduro reme karbe sogoro taruwa bakora promotinga kuno western Ibenda promoting wabo. Ibenda promoting western. Icyo kureba ngo nana bamuhati y'abantu abinci bazo ari umwana Arsene Sarutoma. Atacukurangira film zoro nyakore. Yajatinya naragira film zoro nyakore bitatu promoting zoro nyakore rwetu. None cenga. Nje ni kucenga. Turugo mu Ruganda. Abesongozi n'abantu besongora urimo runyakore. Kona ngo bakore ikintu cyabo cya Western region. Kugato no jakara basore bambuka ruguru. Uwo bari munoga cyo noga bakandi bambuze kibazo cinje munonga banza webuze abesongozi batana abakutegeka bivuru ureka ponezi kubasupportinga manya western bo ngati bakubenda abantu bayo ahabwenji nategeka kivuru osanga ro ba promoter nkikumi chonka umwana mutuna aruga yonka arimpa upcoming ayiza akwereka tana za MTN zamana zone za kumuteka western first tibakunda banda babo ensonga none njigaruza Rubiriza regional witu waishaka chonka bali cyapa nyanya Rubirizi subscribinga kandi liking tugena misokore kangu no sakusaringa video yachi sharing link zero no sakusaringa uziteke mu groups zindi abantu basokona bara program tugena miso isuka nsoka tugenera tuganira kuko menenga manje chintu chiteka level tsaka tukola live every day nyine nulex tugamba songa tari zimuna zimwe ikisane kire no reba utaka kitino nakurera izoba unakurundo rwanchakane gakosa nchakare isansoka kibonere konteka mu ebinkitara na n'ikindi kokakiri turere ku mutasuka tugeneraho kandi irakanja no ruhura ko mujuriro nusoraje ikintu no kora mutasuka kiteka kiriya abari ba commenting turere comment zanyu kandi nsoka tuzisoma umwe yagira ati sukurane utanga mbara sukurane ndizo yatekaho mazo sukurane irabya ko mu Western region kandi sukurane zikangwa kiza from nowhere yiza TV yamuriza chance ya MC yakora TV icyo wasukwanche mu muteka yokonka kandi ukurabya abesongozi ni kibi munonga ukurabya abesongozi ni kibi munonga n'amazina nureba MC umukuru w'cyanga utari mu ntarezo kandi tukana umunyano wa sukurani mazo sitamo yebuze byo tukonka habwa kiki nkibaho niba batakwanga kandi batakujyana bakugamba ukobi kyo nabana bari bisubiza zawo zero nokora ki ezero nokora umutwaro bwakijata no ma sukurani ikinane ikigamo sukurani kimensa ki sukurani kiri mu Swahili manyecho no kusima ko mutwiya ko gamati nasima sukurani we bari sukurani so ninga gaira na mu Swahili ari mu Swahili agamazina manya nore mbararejo abakunde mabamba so kuru wandikia ujire Tanzania baturati bagumari bagamba Ruswahili hata abantu bakakimuza gamati no zayomba Swahili mazoni so kuru wakana turambarara nimbarara mu Swahili na hata chiwenzu ya ba mama wanje bakaguza nka ko kureba ko yona kukiri chonka pati ya ba mukade chiwenzu ya ba mama erho na barabo bakafati mama no sanu wasigireho ngawenka na bozo babo nkababiri aho no waswe kuru wanje Swahili karjira swe kuru wanje mbarara akuzara mama wao nakugambira mazima mbarara aho n'utuntu bingi abakumanya kazeyi abakumanya rasta waziri abakumanya pango it's lay T Paulo Omega Truth abaya yakutero kugira ngo Nulex ne kwetwara akuba ariyo Omega 256 Truth T Paulo nabesongozi bamani tinayanga besongora Ruswahili nyo tinabanga besongora kurunti nayanga nyo cyanje kimfani mu cyenge kimfana bo Ruswahili
hariya ninchimanya tindi yokwe oruswahili ndi western namba moja music ni zemati ninonje mononga tinkangere chokanye nakuja nti number 1 bongo flavor western abantu banchenge number 1 bongo flavor iwa haba yo namba 2 nari namba 1 mungambete nakugo nawe naisongo rusali chicho kanchonga bacho bingira tinabegamba mu rimi nywendi swahili nicho namanyisa usiza no ruswahili ikindi takukigambaho bana beza respect ngabesongozi ukata kwanda bepange General Gion toka no tumurunda anytime General Gion azar wa Facebook kwa nemureba Facebook waro bazo munywana General Gion I salute you kandi no waruje ku muzari wa geye ninga birthday abasukwana jikwasaganya wao nchari wetu namazima so nyona ninsaba umutebe kanisa witu ekintu kimwe Toto Mariro mudakika kibiri erizo babuzi MC Quran akikwatena no kurekana turugunya abesongozi kandi osube utugambire ebirono ryari so yawe bazo so ejine basokuza kuza live tubasokuza kugitega live insha Allah yabachikunzire noza ko nogire bakubere utambara ebya Nulex wabare munonga umutebe kanisa witu nkuza kusibira nchagamba abintu byensonga zimwe zabesongozi sukurani nani nsaba agency yona abagana binefumu yabegama agara hamwe nakugati kuba nabanyakora nabweremo ngogati gufa hari mwensobi nkezi tunkabesongozi nabatakwatagana tweyete Nulex yiza menza kwiza ekyekintu n'eki kyansemeza mbona mukama wanje nyoka nanchire banta ati kiri kirungi tinkuza koma ariwe ninza kuzandiza MC na DJ na rumwesongozi ngambenti nankugu yangambeti n'eki nkono kiribota na wangambire karangambire ninza kuhinduramu chonka mazima tikirungi kuba twayikira stage then ukatwereka nta Nulex tayine kwesongora na mutera ko kora agende Nulex nayina besongora abaziba bakuza bizire kumureba hati wa mutere nkokora no wakora na wa munafuya ekivuru cyane n'ekebero abarana mukaga no rwa mukaga nkarama kiya bagamba kasabe mukamara wankara kunchi baza kubakira live chonka gona mazima nyo abantu bomuka nimba manya eva kwenda yes no wasokora about 020 wana urakutera kugira ngo Nulex ombuza nawe basokwana James kwana kurekereza kugera mu miso umwe yatabesonguza Western region abesonguza Western region mazima twakwatagana icyo niyo no kimanya no yakigambaho tukakora kikoreka ngo basokwana bakwatanisa kandi ukasanga music ya Western region mu miso okwatanisa nekintu kimwe mutakagarukye makazo basomera ginamba 02078026650 020 nsanzo na munana 02 nkaga na mukaga 5. This is Ankole not Arabic region. Please Nulex ndio muhora yebare mononga na Ankole turumbo harabu kokana manyangu namazima ogonte kateka yeye tinkuza kumunenya music ni business ataka bitano gamatene bya Ankole music ni business nchore banti ndio mbye ngabire baka milioni saje ombesongoze babanzo barebe ndasaba Western tina kwasa kumana ka milioni sente kameza center zifune mu Uganda wonka na tera East Africa ni business music iwe bya gamanti ni Swahili na bari abogamba ba Arabic bakiza kora business kweze batahuwabo nenchi cyo kuza kutekaho Trump koromo sinjo guragumeho si wowe nende kateka gamanta simanyi no hato gwa isongwire simanyi abandana akorata babandana takora sente mbona nauba mange nte orerime aruge mu Uganda muchenge music is business my friend okay reka so jigarukemo inamba nabajene 0 inamba jikwate kurunja ko bajana ogenda deno tere obasokano buzana Nulex yako agambere kurunje atera 0 ni no basokutera director Airtel ni Airtel takaira cya kujya mwetora sente wawe no free callers no basokutera 020 katuma tubere ni 02078026650 02078026650 basakutera abasokona jino misi no kureka ugire cyo wambuza abasokona jino misi turento marira program kandi zukamutwa jino misi butayi wanje icyo kwano kwa cyo kiri cyo cyonka oyine rama UG maje kiriya da incredible kandi turi muri KR Media News Center KR
TV nto jero misukore kandi tukoreza ebintu bingi munonga ekikuru se yaringa akaroza ko numanya ekiciro kijero miso ne bane kujanti wawe ni birthday party no era ku streaming live nto abantu ikawunti batu jero misukore tukwasaganya oyine ekintu ekitwete wa no nda kugireka ngo no rakora surprise ibintu byo abantu bikora oyine mbaga no nda gukora ubwo tuguteke wawo ibintu abantu bikora ekikuru no kureka ngo sikono jero miso izuka nto ne followers bingi subscribe ngaho akando liking oreke ngo kintu wakiteka a level Rolex yeah music ngubona gamatene business ingaruka rero yagamata Arabic itontoronda sente kinenkiwe kwa kugana abakwa ni wagama ni massage rero no pakasa kandi aho kupakasa tare wawe nico kimwe na music rero no gamba so kuno jati niwe echo no ngambero kabe ryo wawe kubekoro wawe utakuza pakasa handi so music ni business tontoronda sente vine kureta buri no kwa kubagamba rukoko so nkachikwe kandi tufuna sete ncho tukwenda abo nche twende echo nitwenda ziri ense ziri nazo abo nche music yabone iyo banza webo za runanga ntete nankeje atsaje no sangwe ne mama baregada mando musimu yawe sewi wari nambweze echo kana bancho tagiyamo wacheriba echo kuma santari kule takufuna hati wakabe sima gamati nule kisaria amazima kamwe simi saisongoro Swahili niko tubase kuchari nyengabaria chokano reba nti echo ncho nguma chikurimo ryo no ganta teta Arabika jenda kuriya kandi amando mwene mo musimu ryo gatera na TV ndeni mugasaba mutakusabaga bana banyu mukunda munonga nawe nche echo okay sibura abantu tube turuga abo bane munonga ni sibura abagizi banje bona Rubirizi tinka ziroko handi nayo neza kwiza yo mpora chonga Rubirizi yona ni Bakamubinga Saturday kiriya nsa kubakira massive natebe kansibira kimwe cyona amaraka nakoze haso tune zensi anduho nabesongoze batabanje bano bansibitsa baro Rubirizi bona musa kustela live mwe bare munonga okay butayi wanje onchirize tujero miso bright yariyo na chiro na jeno miso no kubana handika kuka njirangu comment nizo kwa njiro miso utakafayo onchirize basukwa ni kusibora hano yakani tsakwa ntureyo kangubo every day twatiko program weji runaku kukani njirangu kuru wa mukaga kutukoga Monday to Friday tukoma dena na program zindi no kono njiro miso kureka ono yeti obuntu gamba so gatara zimuna zimwe kandi cyona nagamite kisane cyo no reba utakafayo kuka kutakana nchakare no kono ureba print yenyini owe basukwa no njiro miso kureka no cyenga cyo kitambara ku njiro miso niki ara media news center kandi nabandi rama yuchima chima chikiriya da incredible utakarugaho nsoko njiro miso kureka kandi bari kugira nti reka twasukwa na nibare lya binadamu wapeni maskini binadamu wapeni maskini mama very well let's nimepikayo binadamu hamjani maskini ukiwa maskini binadamu hawakujali anasubiri upate uone marafiki dunia ni bahari yenda pole pole yo Hivyo dunia ni safari turudilie Mumba ndio mwenye mpango usingoje kuzama bila kushukuru Mumba wacha wasiwasi maisha ni walayo hivyo dunia ni safari turudilie Mumba ndio mwenye mpango usingoje kuzama bila kushukuru Mumba wacha wasiwasi yes okay check out twasibura konka ukatumuriza chance abasuko na jire kiyaga yes hello Wanji boss yes hello boss Wanji Werama yes boss kandi kota gamba kandi ni gamba bakwetoa Prince Brian inaviona no manya Brian inaviona twaturi ntumarira program kokara jantika kwate agire cyo wabuza Rolex yansubira manya ati Rolex ayo na comparing Rubirizi na kamera nabanza manye bamba kwa example ya bamare myakinga music cyabachuma banza manye yes itakabiri right now Rubirizi akatanika rukumanyo mu event twese no mangu recently I was nyonka attending hizi live in Kampala concert yo mu interior ya hotel ndiyo ni pamengo engere yakiyemu no basakubara example kaba bana baruku Kampala bayimba bari na jangu bama babanda na biki bari mu royal interior no bamba basakukira nkore kuyaki yes ati echetereke kumwe bagaza surwaza eche ya rona jezaho eche ya zona jeza kwa na kusobora ya kango we nowe number 1 western bongo flavor okwesongoro Swahili eche ati ano haru wa mubuze kiga muri kuwambuzo twesanda bakore kinara yagira ngo
ngo basisore ni bati mbona instead of promoting our own culture nabo bati bargiye ubatanike kugira ngo ibyo twana tubabaga batanike kusungurwa no kugira ngo ibintu byo weja kwasire mpora yamanywa webare muronga nzoka tugarukira aho kugira ngo programu ya yawire inchakari utakafera nyirusi bo mbuze buzo umwetebe kanisi ni zakora wakati ni I will live wakati risi ni kurga murmore zaba leo kuja nyumbani sasa 12 mpaka Yekiro Butagarukayo nigira ngo nsoka Jeromiso no kubantumanya binki pro muko yata kana para